wakhumbule umuzi wakithi, wakhumbula ikhaya labazali bakhe. Le ndawo Nkosi engikuyo idinga abantu Nkosi abadala. Nginovalo kweNkosi yasezulwini ngesaba. Ngicela Nkosi yasezulwini ungiphe wena Nkosi amandla kuma kule ndawo. Uhlalo limini lami Nkosi ngikhulume lokho Nkosi engizophiwa nguwe. Ngizocela ngesihlabelelo sika 164. Yenkonzo Mazaretha ayingcwele ngiphethe uvalo ngibingelele esihlabeni esihle sasezulwini, ngibingelela amakhosi, ngibingelela abafundisi bakithi, abavangeli, abashumeli, abakhokheli, abaphathi, ihambe into yonke engcwele egameni elihle lenkosi yakithi kuhleni. Amen. Bantwana benkosi, kuthathwa ingane ke izoma phezu kwabantu abadala, izobhibhidla nje. Niyithethelele ke bangcwele mayibhibhidla, ngoba phela vele ubhibhidla ukwazi ingane. Kodwa le ndawo engimi kuyo
ngiyakhumbula ukuthi bakhona obaba ababekade bema kule ndawo. Babethi uma bemila bababazi uNkulunkulu ababonile emzini oyingcwele wamaNazaretha ibonkosi. Ngoba le ndawo esikuyo yikhaya lokuthula. Ayikho indaba, ayikho into esingase sibabaze ngaphandle kokuba bazi umsebenzi kaNkulunkulu esimbonile esithandile emazweni akithi. Sibabaze sisho sithi inkosi yezulu nomhlaba wena uNkulunkulu ayibonge inkosi. Ngenye imini ngimfishane nje. Kunendaba eyenzeka yenziwa yilo uNkulunkulu ophambi kwethu. Esabizwa ngesiko sesithathu. Emzini waseMlazi 94. Emzini waseMlazi kwakuyisabatha iyasho inkonzo emzini wasesabelweni. Ethi bayiphuma ngenkonzo sebehamba abantu bebuyela emakhaya bese bephindwe indoda kaNgcobo kwa-H43. Ethi le ndoda kaNgcobo, hawu maNazaretha, ngiyacela ngingisize. Ayibe alalela maNazaretha ukuthi ifuna ukusizwa ngani nto. Ethi le ndoda ngithe ngisemsebenzini kwangena ucingo. Kwathiwa ingane yami ibiyambele ingane nje zakhona endaweni zawela unkulu umlaza welela ngaphesheya eShasweni. Zibuya lapha seyibaleka igijima. Afange sawela ngezibuko ebekade zwele ngalo. Zakijima le ngane eyami ingane yathi wayiphosa phakathi esibeni samanzi. Ezinye sikwazile ukuthi zwele yona isale khona lapho. Sesifambisile-ke nabahambayo. Kwasuka ngolesine le ngane idukile ingabonakali ingene emanzini. Kwafunwa kwaba uLwesihlanu. Kwafunwa le ngane yami namhlanje ngoba kuwusuku leSabatha ngiphuma khona lapha emfuleni. Abazalwane nabo begcwele lapha emfuleni bayakhuleka. Bakhulekela ukuthi le ngane yami iphume lapha ithambo layo sikwazi ukulithola. Ngizobela maNazaretha belingeke yini ningisize nami niye khona niyothandaza ukuze ngithole ithambo lomntanami. Usho indoda kaNgcobo yayisebenza lapha kuGeni Street emakhazeni. Abesetha maNazaretha, hayi baba siyezwa sobikela umshumayeli uyena ozosinika ilungelo lokuthi singakwazi ukuza. Zase ziyafona lezi nsizwa. Kwavama ukuthi emaphuma inkonzo kugidwe ethempelini, abanye bayigodukele bazele emakhaya. Mabefona sisekhona ethempelini singakahambi bese ngithi mina hayi bayibike le ndaba bese ngithi hayi mtsheleni ubaba lo ukuthi kuzoba kusasa ngo-9 ekuseni. Bese bembuyisela impendulo athi lo baba kulungile sizonilinda maNazaretha kodwa-ke sesizohlangana khona. Athi maNazaretha ayikulungile. Qhubeka
nemisebenzi yaseThekwelini kugidwe ukuze kuphume isibusiso bahlakazela abantu sikhulukele. Kusasa kuseni ihambe liwe khona. Insizwa zifike la. Nabo abazalwane bayakhuleka labazalwane. Kade baqala ukukhuleka ngolesine. Isonto namhlanje basakhuleka abazalwane. Bakhuleka ukuthi aphume ithambo lalengane. Ibonakala umzalwane lengane uthi bangithola ithambo lelo mntanami. Khona ngishaba amaphepha ukhona yomhlobo labantu bazobheka lesimangaliso sengane engene la kodwa engatholakala. Afika amaNazaretha afika zimela lapha. Babuka abantu. Abantu kanti bezothandaza laba bafike bama la. AmaNazaretha alindele isikhathi sika9. Ahlala ngamaNazaretha kwalindwa. Sashaya isikhathi zathi bazithi nge10:02. Avula amabhifesi amaNazaretha. Insizwa zagqoka. Bafake ngoba mhlophe nomama bagqoka. Babonakala bashintsha laba bantu kade bezimele lapha. Kwasuka yedwa nje wabe sethekelele wasememeza wathi sontweni bakake kabawu labantu sithi bazothandaza asebememeza inkozo futhi manje. Hayi bamemeza basho laba bathi habi. Hayi bathandaza laba qhubeka nokuthandaza babuka lenzo yilaba bantu. MaNazaretha bakhe enkosini bawenza lekahle uvuka nathi wafunda uvuka nathi wazabaqedwa wathi mawuqedwa uvuka nathi yavala inkonzo. Balapha beke eduze kwesisiba la eduze kwesisiba khona laba abathandazayo bathi mabeqeda nje basebesuka basebesondela. Mabesondela abatshelwa ngamuntu laba abaleduze kwesisiba ukuthi abavula indlela badede. Babonakala nje beyale abanye bafike bama eduze kwesisiba base bebuka laba abantu basebecelwise wengane bathi baba umbizile ushembe umbizeleni. Yathi le ndoda ngifuna ushembe angikhiphele umntanami wangena la. Mangithola ithambo lakhe nje athi amaNazaretha base bebheka zabhekana lezi zikabhongela ekusizima sikuthile sihlaza sithulile nje siye bathandaza balebekhanga phezu kwasisiba bekhanga phezu kwasisiba besizawona isiba besithi hey bantwana benkosi ushembe uNkulunkulu eyibonkosi. Yasuka insizwa enye kwezazikhona yasuka lensizwa yathi baba uthe wangena la mntanakho yathi le ndoda wangena la. Yasuka lensizwa yasho phakathi esibeni ashona phansi kwathuleka ingene phansi yabe siyakhona sikhona lapha fuka sivuka lapha yabonakala ivuka ithi yayisukudonsa umoya yakudonsa umoya yaphinde kushona phansi futhi okwesibili yathi bayifika phansi yafika gijima phansi lapha evula amehlo ibuka gijima phansi ugijima inkalakala gijima yonke okwesilwane esiphansi emanzini iyabuka lensizwa isibaba sihlaba sithi lensizwa isibaba ifuna lo muntu ethungelela yaphinda lensizwa yaphuma kwesibili yaphumela ngaphandle maqedwa ibona ukuthi yabona manje kunakele kakhulu ngiyahatshelelwa la ngaphandle zishampo sethu simakade la ngaphandle yathi bayiphinda lensizwa singena
sihlangene ngaye umnikazi wemangaliso. Ungathela muva ngene mbumba. Lo nkulunkulu esihlangene ngaye bantwana bakhe basezulwini wathi benza lezo imanga babe khona bamaphephandaba endaba yabhalwa nje emaphepheni yokuduka kwalo mntwana engatholakali kodwa ngesikhathi lo mntwana esetholakele hhayi sawabheka amaphepha lutho amaphepha akakaze ayikhiphe indaba kaShembe ukuthi iphume ingane emanzini ebisiduke iy'nsuku ingatholakali kodwa uShembe uyikhiphile ngoba isitha somNazaretha sikhona. Hhayi bantwana bakhe basezulwini ngeke siye kubabaza le ndaba enkulu kangaka esiyibonile emazweni akithi sabona uNkulunkulu sihlezi naye sabona uNkulunkulu ephila nathi. Ayibonge Nkosi. Yathi le ndoda kaNgcobo umntwana wayo uma esephumile yabuya le ndoda yeza bona amaNazaretha yathi ngenze njani kwathiwa lalela baba uzohamba uye enkosini uyobonga usho ukuthi uNkulunkulu ukhiphele ingane yakho ufike ubonge ezulwini ngoba ukwazile ukulithola ithambo lomntanakho. Leyo ndoda yasuka emlazi leyo ndoda yeza la inyanga yezulu ikhona la emzongwelo sephele yafika le ndoda yezobonga ibonga amandla enkosi enkulu yakithi ephele amaNazaretha akabonge uShembe. Hayi amaNazaretha indaba enkulu thina singabantwana nje sibancane lo nkulunkulu simbonile ngemisebenzi yakhe. Abazali bethu basitshela ngalo nkulunkulu nathi saba nenhlaka sakhula lo nkulunkulu sambona ukuthi nangu uNkulunkulu ofanele ukulandelwa. Ayibonge Nkosi. Ngoba uyashesha ukuzwa uyashesha ukuphendula lo nkulunkulu nothando labo bonke abantu ithi ingomela bekhaya inkonzo yakhona iwuxolo nomusa. Inkonzo yalapha ekhaya iwuxolo nomusa. Engikufisakho bantwana bakhe basezulwini noma ngimncane ngiyafisa abantwana bakhe basezulwini asicele umoya uNkulunkulu asicele umoya wothando nikhona amaNazaretha ngoba inkosi esihlangene ngayo inkosi enothando amaNazaretha. Akunathi inkosi yethu yomhlaba isilandile amazwe ngamazwe sabuthana phakathi kwalo muzi mase sifike la kulo muzi bese siyakhumushana. Akubeke ngokwami uhambe ngithi abafundi sabulele bandla engibambe bonke bayinkosi yethu yomhlaba engibabonela uthando enkosi yethu ngoba isihlava esibi esikhona sihlale phezulu. Mawu uphuza uphatha kwenzonda ephathe ngaphakathi endlini ziyaphila ophatha livuza omsindi ungange noma ngene uyinyakanyana kujenge indaba kuvuza uphahla. Abafundisi balelibandla engasibambe bonke bawonela uthando enkosi yethu yomhlaba kanti inkosi yethu yomhlaba siyazibona singabantwana bakho kodwa siphelele uthando. Siphelele uthando. Beka abantu abafundisi awazi babangani abafundisi abafiselani izinto ezinhle awazi babangani ngoba abafundisi bayisandla senkosi enkulu yasezulwini. Ayibonge Nkosi. Amaqaba abona ibandla azokwenza njani maqaba abafundisi ibandla lizokwenza njani. Asicela umoya ngane zakwethu ngiyazi ngoba ngikhuluma ngizosola uma sengiphuma la anginandaba-ke mina noma ungisola ngumntwana wasemzumbe mina anginankinga ungisole uma uthanda kodwa leli bandla liyobulawa izandla zethu thina bafundisi ngoba thina emele sifake umoya wokuthula emabandleni nabantu bonke babone uhambo lalapha ekhaya ukuthi lunjani. Nikhona bantwana yini abazoyifunda kuthina masihlalele bazofunda yenkonzo
Nazaretha. Nomunye nomunye ufike emazweni akubusela nje unangwe uthando olumlethela. Mase luphelele uthando. Ongasasibona ufanele ukuhlala kulomuzi. Subona wena khona abantu efanele ubakhiphe ngelisuku lebanga. Subona wena ukuthi wena webo ongcono nomuhle efanele ukuthi ukhonze la ulandele uNkulunkulu. Lalela, thatha imithwalo yakho uhambe ohlala kini ugade inkomo zakho nemfene zikayihlo. Wabo balulekisi yami le ufuze nemfene zikayihlo njekhaya. Laba sihlangene khona asibeni leyo Nazaretha asifumene umoya wothando lenkosi ebuya sezulwini ebongosi. Sihloniphane abantwana benkosi. La kule banda akekho omncane akekho omdala kodwa sonke sizingane zenkosi ebuya kithi ekheni unyaze ebongosi. Into efuneka kuthina kufuneka inhlonipho kaNazaretha. Kufuneka sibe nenhlonipho nesithandane. Ilokhu uNkulunkulu afuna kuthina. Sizoba nomoya omuhle ngale zawethu. Sibe nomoya okuthula. Yayisokwenza into enkulu eNazaretha. Siyokwenza into enkulu ngothando lolu sihlangene ngalo ebongosi. Uyaphuma ubizwe lobizwa khona uthandaze ngegama leshembe kwenzeke imanga kodwa ingilosi yasezulwini iyobe ihlambulukile hamba nayo. Ngoba ukenda benze ngabantu zokuhleba abantu. Awukenda benzokuxabana ngamhlekwana ngamagama abantu. Mawu Nazaretha akufanele ungene lapho. Akufanele ungene kuzo zinto lezo. Awufuna incwadi ehlabelele esakhiwo sokuqala ehlabelele esakhiwo sokuqala uyibhekile khona lapho lenkonzo esikuyona abangcwele abahle basesulwini inkonzo yoxolo nomusa ayibongosi. Yinye ukulalela wengane zawethu. Asibe nenkonzo yokulalela. uNkulunkulu uyakhuluma kithi asibe nenkonzo yokulalela. Asingayiphakamisi khona omkhulu nomunye kodwa sibe ngabantwana silalele sonke ukuthi uJehova athokoze nathi. Uyishaya masithole. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Uyabusisa umuntu ongahambi ngeziyalo zababi. Ongemi endleleni yezoni. Angangena endleleni yezoni. Ongahlali nasenhlanganweni yezigaba. Angangena ngisho enhlanganweni yezigaba. Uyabona njengoba sihlangene lapha kwalo musa. Abanye bazofuna uThixo nikona bangcwele. Abanye bazoba namathuba okubheka ukuthi imali bazoyithola kanjani. Wabisisa simbi kakhulu imali ubona amadoda bengazwani nje beqabana kangaka nje iningi imali. Kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Ukuthokoza kwakhe akube semthethweni kaJehova. Uyabusisa umuntu ongahambi ngeziyalo zababi nikona bangcwele. Ukuthokoza kwakhe akube nje emthethweni kaNkulunkulu ayibongosi. Ozindlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku. Azinda ngemthetho kaJehova ngemini nangobusuku. Yena oba njengomuthi otshaliweyo ngasemfuleni yamanzi. Baba inkosi kusise. Uthi umthandazo lapha ekhaya. Ekuyiwona osetshenziswa imina nawe. Ekupheleni kwalo mthandazo thabathi keje uzoba njani? Ubabona bekabana ngikini laba bafuna ukusebenza. Bakabana bafuna ukusebenza. Babisa bangamasekhethi, bangamasekhethi. Inkinga yile ukuthi befika lapha ukhona
wathi bawubizwa la ezulwini kwathiwa uNkulunkulu wasekuthini nikhona bangcwele kodwa wabonakala uTata yonke indawo wena inkinga yakhe ikuphi wena ufuna ukuphatha lonke izwe ungifundise lapho kulezo ndawo uhambela kuzona unomsindo uthula kukho yazikhumbula indaba enkulu esibuthene kuyona bangcwele sibuthene endabeni yenkosi yokuthula bangcwele nikhona bangcwele ababandlelo nyasi ezulu kukhona umsindo khona ukuhlukana manqabanga uyedabula umnikazi webandla pho wenzani enkosi ziyavala ukugqoka ivalisile phanishela kuthiwa amagqobo ethi inkosi ayigqobe ngoba amagqobo ibona amagqobayo ibona ababondiphanishila khona nakoza wethu abafundisi amnankinga phela ngiyakhuluma nje bese ngizositshela ngento yodwa ekugcineni phela laba abaflutho abafundisi abasha abafunda ukuhlonipha thina abafundisi abadala besho bebheda kodwa sawubona babheda kepha kwakukhona ebantwini abaprofethi bamanga oqala awumbeke lokuqala mkhulu siyazibona thina bazikhanda yabona abantu hayi enkuzi njinje ukuthi abona ngiyajija manje siyabuka nje leli ngakho lahlani okubi konke abasesile abantwana benkosi enkulu yasezulwini sesizelwa ukuphila okuhle kwasezulwini ngakho namagqobo amahle bonyasi wezulu lahlani okubi konke nobuqili bonke alifuneki ikhono liyinqile alithi balifuna ukuyobopha kwezinye indawo lithi kwasho ubaba ngoba nazi ukuthi ngeke niye kumbuzo baba nobuzenzisa saphetha ubuqili nokusenzisa nomona bonke inkinga yabo mona bafuna uhambe beqova nje bafuna ukuphetha zonke indawo bahlushwa umona nobuhleba bonke abe behleba abanye abantu ekhaya umfundisi hawu akalutho lo umfundisi ongelutho lo ibona bafuna ukubabonakala bengcono funda baba njengezingane esisanda kuzalwa indaba ithi ibaluleke ngane ezisanda kuzalwa sani ubisi oluhle lwezi ukuze ukuba nikhule ngalo nize nisindise khona uzosindiswa ngohambe nenqova nakha umfilo endaweni zonke zokhoza uNkulunkulu ubona amathempeli engangenela nje umkhokheli akamkhulumisi nomkhokheli lapha ngoba lena thempeli leliya kukhona abantu abasuka la bambe bosonda lapha unankingani umuntu uyalayithi yakuvukela khona basuka bakhulumisa indaba abantu abangaphandle thempeli kanti ubani ukhulunywa ngayo lapha
nekhona amaNazaretha. Hayi inkolelo angihlaseli umuntu nje. Kodwa kona ngiyashilela. Ungambuzi-ke masengiphuma la. Ukuthi bengithini? Ngoba uzombuza ukuthi bengithini kodwa uzwile. Uzongena isima. Kodwa iphinde into engikhulumile. Ngalingombuzo. Enkosi yethu nomhlaba unika into zonke. Lokhu uthanda sihlangene ngalo la. Yabona uthanda sihlangene ngalo la. Lalela isimanga abantwana bakhe basaswini. Lapha bakhe kofo. Intombazane kaMasibuko yathola umsebenzi. Ayisebenze ngane. Yathola umsebenzi. Yabizwa lengane. Yathi yafika kwasethiwa hayi sekulungile. Socela ukuthi ubuye uzoqala na mama uzongena ngo-2. Intombazane meyithola umsebenzi iyabuya iyongena u-2 izophuma uthele. Isebenzela kuphi? Isebenzela lapha ezansi ePhoyint. Mayiphuma laphaya izothatha ibhasi. Aseke iyozohamba ebusuku kodwa ikhona ibhasi. Le ntombi isebenze ithandaza ithi kodwa Nkosi ithi kodwa uzohamba noba mangehla uzohamba noba kunethebele lapha kaKheli ekuthiwa isethabana khona ikabani ngehle phansi ezansi kothele ngehla kothele kukude ngenzela ngizokwehla lapha eMatuswa kunestop indawo ethi eMatuswa. Kodwa manje ngoba mangehlala ngingena la ngizohamba phakathi egrawundini ngiyophumela ngale ngizobe ngihamba noba iyakaba le ntombazane yodwa bese fika into yona ithi lalela wena uzokwehla eMatuswa. Ibe nesibindi nje isebenzele ngale isebenze ushawuthele. Mawushawuthele bephuma emsebenzini bonke baphuma beqhamuka bamambasana. Nayo ibhasi eMlazi igibele ibhasi. Bathi abantu belehla ngedobhi ingane kabani ngenzeka ngehle phansi kothele ngehle phezulu. Kube khona ilethi ehla phezulu. Qale lenkosazane iqabane. Kodwa le nto ngoba ihlane emasungeni phakathi esikoleni ukudla ophuma ngale. Kunethebele amaNazaretha ungena samuhle nangithebele amaNazaretha. Hayi le nkosazane iyehle ebhasini. Uma ishoke ethi basebeshayile uphasithwe. Ethi mayehle le nkosazane yehle ethi mayehle ngithi khona umuntu omkhulumile lapha. Ethi ngehle nje avela suke lo muntu abesehamba ngale ndlela ezohamba ngayo. Into singaba ithi angimlalele eduze lo baba ukuze mekhonto enzakalayo ngibe nginomuntu ozongibona. Ethi le ntombazane isebejwala ihlabe ejwala injalo umuntu. Ethi akijima ethi kodwa lo muntu ayimfice uyahamba. Akijima le ntombazane ingene ngapha othangweni esikole iziyophumela ngalo. Lo muntu ongaphambi kwakhe kodwa akafikele lo muntu. Eziyoji ihambe. Lo muntu uyahamba nje. Akagijima kodwa uyagijima. Amazi amaNazaretha ngoba lo gijima lokhu ekhulunywa ngako siyakwazi sesibonile nathi. Khona indaba enkulu yakhona. Bagijima abantu sigijima impela phela amandla. Kodwa uthi uyambeka omdala wensuku umuntu uzikhululekile. Basefike yena umdala wensuku. Athi mayifika athi bedlula sawe nawo abesedudlulana abeseyama lo muntu. Mayifika lesawe nawo
ifike ivule ingene ethi mangene ethi uhamba besiguquka lo muntu imbheke usimele nje lo muntu lapha hawu kanti ubani lo muntu ongabe seyihamba indlela kade ihamba ethi ingene ethi mangene endlini vala ibe sebuyisinkhethi ibisiphili ibuye kahle nasemgaqweni yathi lesikhathi uvula ikhethi lithi yabuke emgaqweni lo muntu akasekho uyilinde ukuthi ayingene yalala leyo ntokazi wasengasasa kwaba yiso leso yavuka emsebenzini yaphinde yabuya emsebenzini yathi bayeka futhi nangu lo muntu aphinde kuyazama ifuna ukumfihla lo nyakafitele uthi le ntokazi ithi sibelekisa umoya ethi ethi lungile lo mkhulu lo ngoba ngiyambona ukuthi mkhulu umuntu simdala ethi ayilungile kodwa kona ngizogcina ngikhulumile naye iphinde ingene ngosuku lesikhathi besicabangisa ithi yabona manje ngizommemeza lo muntu ngizommemeza lo muntu ethi mayingena le masazana ithi ma ethi mayingena le masene ethi mayingena lo muntu nangu athi besuka lethi ethi vele memeza ethi wemkhulu ngiyacela ungilinde ngifuna ukukhuluma nawe ethi halo mkhulu avele ngendlela yami bathi babephuma kunesango lokuqala bethi mabona ngithembele yaphinda yathi mkhulu ngiyacela ngicela ungilinde mkhulu ngifuna ukukhuluma nawe ethi kwangathi uyazehlisa ukuhamba kwamathumba kancane ethi walinda benkulu angimfici ethi ngabe singithi mkhulu ngiyabonga mkhulu hayi phela ngiyasaba mina ukuhamba la mkhulu kodwa wena mkhulu uhlalaphi ilapho indaba yaqale kakhulu wena mkhulu uhlalaphi ethi wathatha isikhathi nje ibendlo bahamba bathi besebephumela ngesango elingale ethulile mkhulu engakhuluma yaphinde yabuza yathi mkhulu uhlalaphi mkhulu yabe sithi hayi waphendula lo mkhulu wathi umuzi wami nangu la lesudlulayo ukhomba ithembele mkhona bazwe umuzi wami nangu la lesudlulayo kodwa wathi wahamba lo mkhulu enye ntokazi yazibuza khona abantu abakhona umuntu ohlala la kwenzakalani ethi sathi mase siyofika sezodlula ngasesangweni nasekhaya wabe sethi lo mkhulu kuyo mntanami ungasabi ngiyobe nginawe njalo noma ungangiboni kodwa wohamba ngoba ngobe ngigadile lento ngazithi wathi nangalelo langa ekade khuluma nayo yayithi mayisebenzi ngena wathi bayingene esuku yayazi kahle ukuthi ukhona umkhulu yathi lifike ethembeni yezonikela izobonga lo mkhulu akabonga ushembe lesikhuluma unotha le nkosazane le ntokazi ikhonze ebandleni layo ayibona iNazaretha futhi ayazi lutho ngomNazaretha kodwa sayibona mayisifika izokhuluma isimangaliso salo uNkulunkulu esihlangene ngaye eNazaretha ngithi bantwana benkosi siphathe kahle indaba kaShema eNazaretha indaba kaShema siphathe kahle ngoba zikhona izithelo ezinhle zokulunga phakathi kwalo muzi kodwa thina esiwazinaka lezi zithelo zokulunga ngemsebenzi yethu emibi ngiyafisa abaNazaretha engathi uNkulunkulu angasikhumula
agcwele awagcwele wona ubona abantu bekhuluma laphaya bephikisana nabantu abavela balahliwe eNazaretha laba abantu abakhuluma lapha kuyanto laba bahlale beqaphisana vele balahliwe laba bantu asiyangeni kuyanto sizolahlekelwa yilokho esinako uNkulunkulu asiphathise kona thina sibheka ushembe ngokushembe uNkulunkulu uphelele lothando ngaleza wethu osihlanganisela engathi uNkulunkulu angeza ngaleza wethu lungadedilithi yazi ushembe wesimangaliso lapha kwela kithi izwemzume kuke kwathuka ingane waphuma ngisho nawo-TV yafunwa le ngane angatholakala amadoda endawo enduna nomkhandlu wayo kuvuke njalo ekuseni kuhambe kuyofuna babuye abantu ikhansela libathekela amadrinki abantu bekade bebuya kufuna kuhlalwe phansi kweyihlahla nenduna ukhulunywa ukuthi ngakusasa zophula lophe wapha lena thenge yini ngiyabona abahlangene ngasengiyakhona lami awangafika bibelele enduneni namadoda okengekho awasase sithi xoxa lesiqala induna indaba ncaba ayilaselile kanti uncaba ukhona ekhaya bathi mina ngikho uncaba ubona nje lasenkinga ufuna ingane le ngane lahlekile ayitholakala ubona sihlangene kanje la ufuna ingane yanlalisa yaqeda likhona nekhansela bathi naseqedile sebeqala ukuxoxa ezinye indaba zabo nje ngase ngithi mina wenduna yathi induna yabo ngathi mina bapha abaphathi balengane abazali balengane yathi induna abazali balengane abekho la lengane ibihlala laphaya legalele khona umama omkhulu wayo akuyona yala lengane eyasebhobhoyi umama omkhulu wayo ugalele la ifunda lana yona kodwa ubihlala kama omkhulu wayo ngathi mina ngicela ndona ungixhumanise nabaphathi bayo ngixoxe nabo yathi mina ncaba usho ukuthi unekhona into ongasuyenza ngathi mina cha ngisho ukuthi ngizenza ngifisa ukuxoxa nabaphathi bayo yathi induna yawo yadoza ucinga vele yafona ifonela umalume lengane elahlekile usemsebenzini induna bayifona ithi khalalela sihlangene la ufuna ingane yakho ayitholakala kodwa nangu baba uNcwabe endoda esakhe nawo la ithi ngeke ukukhuluma nawe yamile ukuthi induna ngakhuluma nalelo ngabuza baba yebo wena khona umdala ekhaya na yasithi lensizokhala ingane kadadewethu kodwa khona ubaba benoma basaphila niyayishisa impepho lapho kuyini ekhaya yathi lensizwa hayi ubaba uyayishisa impepho ekhaya
ngathi lalela-ke ngiyacela ngicela ufike endaweni uxoxela ubaba wakho ekhaya umtshele ubaba wakho ukuthi akashise impepha edabeni zalapha ekhaya bese kulungisa umnikelo sihambe siyehlele niyomela le ngane nicela ukushema iveze le ngane ekhiphe itholakale le ngane kodwa eqale washisa impepha edabeni nalo mnikelo nonikela nawo ukhulumele lapha bese ngisaba sonikela yathi lesizwe mangiphuma le msebenzini ngiyakhona kahle ngathi no yahamba lesizwe kwathi thenga kusasa yafona lesizwe yathi bamncwabe ihambile ubaba nomkinini kodwa manje bamncwaba akazi sobonana kanjani nikwenzile ngithe ngicela utshela ubaba khonbenza yathi lesizwa ubaba nomkinini uthe ubaba uzoyishisa impepha ubuzile ukuthi sizohamba nini ngathi mina ngisazobuza kuwena ngoba ngiyasebenza ngicabanga ukuthi kobe weekend theke lezo nsuku kwavela abantu abafuna ukuya enkosini futhi sawusithathe siye enkosini ku-October sasuka saye eJudiya masifika lapha eJudiya safike sangena nabo abantu bonke bahlangene la bazonikela hayi banikela kwaze bafika ethubeni lethu ngihamba nalabo bantu mina laba bakubona ngale abekho balinde weekend kabafiki weekend kodwa ngathi basengihamba enkosi ngavele ngakhipha umnikelo mina ngalibika udaba enkosini baba kunengane lahlekile emazweni akithi iyafuna le ngane itholakala le ngane abathi neminyaka ewunani babuza umdala weso ubani igama lakhe angalazi igama lenga baba igama lawo lengane angalazi kodwa le ngane mebesho bathi neminyaka ewunani yomfana le ngane wathula umdala weso uyabona umdala weso uma esesebenza esenza awasezulwini umsebenzi wahlala mabede wayesekhiyama wayesethi kancane wasethulwa ngokuka wathi le uyakhona sethi inkosi ngibusise kwaphela babika abantu iy'nkambo zabo abahamba ngazo ngathi bangule eJudiya ngabafanele ngisendleleni ukufonela le ndoda ngathi kade ngikushele ngibikile ngalo uthe ushele inkosi ibusise yathula le ndoda ayimazi ke ushele chabe kusho ukuthi njengoba babelinde weekend ibangisafika mina ahamba phambili bahlala kwathi kwadlula usuku esifike ngalo thenga usuku lesibili abamkhulwana nogalela kulo muzi bathi belele esuku wezwa ilihwa esikabheni lapha kuhle kwemalasi uthi bathi abuke umyeni wakhe abuke unkosikazi yini leyo athi lo muntu angazi isikaba le ayinoki lesi sikaba yaspicy ungathi sidonsa kenzi kakuthakalele isuke indoda ithi ngizovela le winini ngibuka ukuthi yini le Esther mayindoda ivula kancane ekhethini ithi yabuka ngasemnyango lapha hayi umuntu nje lo ibuye indoda izotshela unkosikazi umuntu losumukise
asondele unkosikazi naye bavele bobabili emakethinini babuka le nto lapha ngasemnyama ilokwane sithi isiqaphe esiphansi sithi mawunkosikazi ebhekisisa kahle athi hayi baba kaSifana athi uSifana ayibizeke igama lena athi uSifana mashore nyalo bagijima besela ngokuvula umnyango manje mabe uvula umnyango iyona lenga mabe ngale beyibuza hawufanana ibele babone besibheka phansi ngala uphumaphi uvelaphi bafaka yonke imibuzo ingane iphendula shoko umuza ngokuza yakhala nento yona yathabe ngilambela imphendula baba bobheka amabhodweni bayilungisela ukudla bayinikeza ukudla bafuna ukwazi kuyo uphumaphi kade uphi sonke lesikhathi ngikhuluma ngoshema ngakithi-ke manje khona phela incwadi yangakithi ushema yenze ekade sejudiya kodwa ushema wafike wafuna ingane emahlathini angakithi wayikhipha ingane iyatholakala uma sebekhalela ukudla awukothole ayizithulela ingane yisho lutho ikhuluma leyonto neyikhuluma besizithulela futhi bajabule ngabe sabekhe ngokuthutho eqeda ukudla ingane mayisidlile uyafuna ukulala ethi ingane hayi angifuni ukulala mina ngifuna ukubuka i-TV ebuye ingane ishayela kuvula i-TV zishayela ingane ibuka i-TV bayikhaba senze njani silale mhlawumbe sothi silele ingane ihambe ngoba kusebusuku hayi ayilungile baba hamba ulale wena ngizohlala naye ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani ahlala umama ubaba hamba uziqambalele ihlale ingane la ibuyela i-TV ingane ayinankinga nencane kwathi kusanga kusasa babefona bafonele bobhoyi befonela ukuba umamoto ufonela bakubo ingane itholakele bafika bezoyilanda babo baba basisimanga sanonkulunkulu engikhulume ngaye ngathi mina akuyobikelwa yena ngibuyela mina ngakela umalume wayingane ngathi ingane ngiyibikile uthe ushebe inkosi umbusise ingane esiyitholakele bafika bayithatha ingane yahamba ingane yayohlala lapha ebubhuya angazani ukuthi kukuphi lapha lebathiwa bakhona sengizwile ukuthi ingane itholakele sihambile ngaphinda ngayifonela le mambala mkhulu yebo ingane uyitholile awu uma besiyabonga ingane itholakele kashabacima bonke jabula lalela-ke webaba ingane njengoba itholakele angithi ngakutshela ngathi ngiyibikile ingane shembe ithi le ndoda yebo wathi shembe nkosi mbusisi ingane yatholakala yebo ngicela nilungiseke nami kuyobonga uNkulunkulu ngokushembe wenza umsebenzi wakho adela ubusuku bakhe bahamba ushembe oyilanda lengane likhona tshela umndeni wakho nabe kuyobonga shembe ukuthi ingane itholakele yathi le ndoda nje ngizobatshela kwathuleka ngabuya ngabona lo mabodi owendele ngakithi naye ngamtshela legama lelo ukuthi abazali bakho umndeni wakho uhlanganise kuhambe kuyoshembe futhi ingane ile khona ihambe naye ingane makuyoshembe engathi kuyobona nihamba lodwa ile khona ingane makuyobona mama besebeyitholela into abayifunayo bathi na yena lo esasoma
ngoba kuba laphakithi indaba kaShembe abafuni ukushukizwa nawe ngoba iphinde ngaseyenza egameni alisho ngathi ngiyabonga amakoti kodwa nize nazo ukuthi umsebenzi kaShembe lo ngane ukukhula kwayo uShembe uyozibizela yona mayisikhulile ingasaphethwe iyamazi uShembe ukuthi akanaphi naye abantu bayawada manje asezwini bawade namandla kaShembe kwamShembe uNkulunkulu phelele bonkosi ngisho bezona kithi bayazi baze basho bathi hey uNkulunkulu kaMncwabe wabuyisingane edukile lahlekile ndabazi ukuthi ngasho impilo zalo egcineni leyo ngane yaduka kwasamina angibangasayibona nami ngithi uzoyibona masizobonga nkosini akodwa abangasayibona kodwa ngokushende kwawenza umsebenzi wakhe ayibonkosi ngathi abantwana baseswini ilolo thando sikhuluma ngalo akunyamazweni akithi nakini la ukhamba khona abhale incwadi ngobuNazaretha ayibonkosi asibheke uShembe siphakamise uShembe simnika uNkulunkulu bakhe uShembe abakazwe izizwe zonke zibazi ukuthi khona uNkulunkulu ayibonkosi niye kuhlala imbanga niyacabanga niyala aninanto aliphethe lutho nibangala imali bezofanishile ngoba ufuna ukuba nabantu abaningi ngoba uhamba khona phakanyelwa awu uthola ubaba ngeke ujabulela lowo hayi bafowethu sinalambe indaba ngakho asikubeni sambe siyosebenza nakho ahambe kuyosetshenzwa thatha ikethu lile shona insimini ezaleni ngadini uhambe uyophanda nawe ukuthi abone ukuthi uqalekile uzophuma ukudla udle kodwa ungalandeli ibanga akuze kube khona ukuthula wena uNkulunkulu uhlale kithi ayibonkosi mase izofuna imali izosikhipha ngebanga imali izosikhipha lo thando lujulile lo thando sikhuluma ngalo kodwa ngifuna mina nawe awuthi yaba sibuthele la sisebenzele iminyakulu ezofika yami nawe uyohamba uphethile lona lelo khala sethembisa uJehova sithembisa lona siyolibona yini uma sisabanga kanje uyazi ukuthi uzokwenzeka uzozona umfundisi uNtombela nobona abangcwele ngikhuluma nabafundisi ngona uzozona umfundisi uNtombela kuthi namhlazana uhambe emhlabeni umfundisi uNtombela abe ngaphambi kwakho kuthi uzokhombisa indlela angithi umzonda abangamfuni mawufuna ukuya ekhaya hamba nalanga umfundisi uyeke uzomisa ekhaya nikhona abangcwele uzokwenza njani uzoshayisa ucabanga ubuyele emuva ngoba bekade ungamfuni nibangani yini lengazwana uNtombela waleduma lesaba umkalo walengolweni nawe impondo lemosi labe emthatha nkosi la kodwa liseduze kakhulu ke lona angazi ukuthi yini ngabe ngithi ngifuna lona ngoba liseduze kangaka ayikho ngathi ngifuna lona sibangani ngoba ayikho wekuthi zonke indawo kuyafikeka kuzona abantwana benkosi ngicela uNkulunkulu asiphumoya nothando nokubambisana nenhlonipho nokuthobeka uma silandela uyazi sibeke uJehova aloma amagama ethu incwadi nokuphila kodwa sesikhiphe yonke lempucuko omngcole phakathi kwethu ayike bafowethu bafundisi benkosi ngiyacela maphula la ningalinge ningibuze ukuthi